Srdačan pozdrav, dobro večer i dobrodošli. Dakle, u svojoj karijeri inače razgovaram sa mnogim psima, a drago mi je da u studiju sada imam 3 psa. Dakle, krasna 3 hrvatska ovčara. Dakle, ovako ćemo krenuti polako. Rudi, bok Rudi, ovdje je Nala i Berda. Ovo je Berda. I naravno tu su Sandra. Lijep pozdrav Sandra. I razlog je skoro nešto što smo mi ovako nazvali svjetskim prvenstvom u radu hrvatskih ovčara, koje će u 11. mjesecu biti održano u Zagrebu. Ali Rudi ima problema sa dobrim glasom, ali je prije svega zanimljivo da nešto čujemo o jednoj od tih naših slavnih autohtonih pasmina, kao što je to hrvatski ovčar. Pa evo, hrvatski ovčar je pasmina koju naš seljak jako voli, zato što čuva ovce, izvrstan je suradnik. Bez njega, pogotovo slavonsko selo, ne bi bilo to što je. Mi u Zagrebu, znači konkretno klub Hrvatski ovčar Zagreb, radimo na tome da populariziramo što više tu pasminu, da se ta pasmina još dodatno razvije, jer se pojavila zanimljiva situacija da vani u svijetu, pogotovo u Finskoj i tako dalje, čak postoji više radnih jednika hrvatskih ovčara nego kod nas u Hrvatskoj. I mi bi sad to htjeli malo promijeniti, znači da ih kod nas više razvijemo, da ljudi shvate da je to nešto što vrijedi. Ukratko, kada govorimo o hrvatskom ovčaru, koje su njegove osobe? Ovdje je nešto bilo rečeno, ali kada bismo sada našim gledateljicama i gledateljima htjeli objasniti što je to tako lijepo i drago kod hrvatskog ovčara, slušajmo. Pa ne znam, sad, prvo što mi pada na pamet zapravo prva osobina i mislim s time kupe zapravo svakoga čovjeka odmah čim dođu u neki novi dom je njihova odanost. Oni stvarno su apsolutno zadovoljni s tim da imaju tog svog jednog čovjeka, ne treba im u životu niti jedan drugi čovjek, niti jedan drugi pas. Dakle, stvarno su, odani su, ne znam, do bola, ja? Ono drugo što stvarno je prekrasno, da, radi tu i tamo mali kolačić. Ali to ima svoje zaštite. Ono što je fenomenalno stvarno je da su jako svestrani, da su nevjerojatno željni rada. Dakle, ne mora ih se nadgovarati, ne mora ih se potkupljivati, ono što zapravo njihov čovjek zamisli, oni će stvarno svim srcem napraviti. Evo, to je, mislim da svaki put kad svaki novi vlasnik zapravo mi, evo u ovom našem kinološkom svijetu, kad god upoznamo nekog novog vlasnika hrvatskog ovčara, to su prve stvari koje on oduševljeno priča o svome psu. Koliko je težak inače za održavanje? Evo vidim da ima kovrčavu dlaku, čini mi se da se ne linja nešto jako. Tako je, oni su izuzetno lako ih se održava. Kad sam ja nabavila svoju Nalu, onak nadobudno sam došla uzgajivaču i rekla kako se održava dlaka. On je onako pogledao i veli, pa ja kad se zaprlja malo ga stepe. I stvarno se je pokazalo tako. Znači, niti se prljavština na njih prima, niti ih treba češljati, dlaka je vrđava. Naravno, zanimljivo je, evo sada gledamo, ovo je možda prvi puta da imamo ovako bliski doticaj sa hrvatskim ovčarom i čini mi se da mu je dlaka, osim po boji, da mu je jako nalik runu. Pa možda zato što se druži sa ovom. Da, ali njima se ne stvaraju niti one zapetljane, znači ono što ljudi obično moraju iščešljavati ili nešto. Što se linjenja tiče, ja živim u stanu, pa je puno drugačije kad krene centralno grijanje, ipak oni onda krenu mijenjati dlaku. Kuje to naprave praktički u tjedan dana, promijene kompletnu dlaku i poslije ste 6 mjeseci mirni, nema dlake u stanu. Tako da su i s te strane vrlo zahvalni, znači nema ono nekakvog mijenja. Kontinuirano. I za razliku, recimo, imaju kovrčavu dlaku, ali za razliku od pudlica oni se ne moraju šišati. Oni stvarno nikako posebno održavanje. Iščešljavanje kad se pas linja i naravno kad je, ne znam, se zablati ili nešto, ali znači stvarno nema nikakve posebne brige. Inače mogu imati
od ovakve, ovo je najtraženija i najkvalitetnija vrsta dlake, ovakva kovrčava, do recimo valovite. To je Rudi je valoviti tip, jel? Rudi? Da. Dobro. Sada ovako. Razlog vašeg gostovanja večeras je ta radno natjecanje, radno prvenstvo. Pa malo objasnite, rekli ste mi da ima nekih 9 ili 10 disciplina, pa da čujemo zapravo u čemu se one sastoje i zbog čega je to tako važno natjecanje. Znači, u svijetu postoje pasminska razna natjecanja, svjetska prvenstva, najpoznatija su za border collie i belgijske ovčare. Međutim, sva ta prvenstva nemaju toliko disciplina koliko ima ovo prvenstvo hrvatskih ovčara. Ono je uistinu jedinstveno u svijetu. Prije 3 godine imali smo prvo to radno prvenstvo. Krenuli smo s njima ovako dosta entuzijastično i to se toliko pokazalo dobro. To su toliko stranci koji su došli, koji imaju hrvatske ovčare, oduševili se njime da smo mi rekli ne, to mora stvarno. Čini se da je bio čak jedan natjecatelj iz Japana. Tako je, on dolazi ponovo. Kati Mamura, naš dragi prijatelj, on dolazi ponovo sa svojim psom. Ne samo on, nego i njegovi prijatelji koji su također nabavili hrvatske ovčare. Znači, njegovi prijatelji isto, znači dolaze sa 2 i da plaće. Tako je, oni sad dolaze, a kad se vraćaju u Japan, ponovo odvode još jednog psa sa sobom i kreću sa uzgojem hrvatskih ovčara u Japanu. To je sad već njihov 4. hrvatski ovčar ove godine. Dakle, da čujemo sada koje su to discipline koje... Znači, ono o čemu se jako veselimo pokazati u Zagrebu našim gledateljima, posjetiocima tog prvenstva je prvenstveno ovčarenje. Znači, pokazat ćemo ljudima kako psi u stvari rade sa ovcama i to će ujedno biti nama i polaganje radnog ispita, znači za Uvijek mi nekakve gluposti padaju na pamet. Ovo kad kažete kako psi rade sa ovcama, ne, ja sam odmah mi je palo na pamet da kažem kako hrvatska vlada radi s nama. Pardon, oprostite, kaj vređam pse. Dobro je. Oni malo bolje rade s ovcama. Nježnije. Ono što je možda medijski eksponiranije, to je agility. Znači, to je natjecanje u savladavanju prepreka, pas i čovjek u svojoj interakciji zajedno to rade. Ono što bi sad u vezi agility još napomenula, evo upravo smo se mi vratili, evo je Tanja i ja, sa svjetskog prvenstva u agility koje se održavalo u Češkoj. Od 6 pasa koja su tamo nastupili, bila su 3 hrvatska ovčara, Rudi, Nala i još jedna koja evo nažalost nije danas ovdje tu s nama. Znači, to je veliki uspjeh je i to što svaki hrvatski ovčar koji u nekoj drugoj zemlji radi agility, u svojoj zemlji kvalificirao se za to svjetsko prvenstvo. Znači, jednostavno, oni su top 1. Jedan od vrhunskih pasa. Dakle, ovčarski rad, agility. Tako je. Sljedeće što bi mogli reći, to je nova disciplina koja se još u Hrvatskoj nije nikada održala, to je takozvani bajkioring. Disciplina nastala od vuče saonica, međutim u nedostatku snijega ili terena sa snijegom i tako dalje, ljudi su odlučili da pas vuče bicikl. I to je, evo, to ćemo mi sada pokušati pokazati. Tanja je u Hrvatskoj jedini natjecatelj koji se već natjecala vani, a ovo će sada po prvi puta biti u Hrvatskoj. I za to su izuzetno kvalitetni. Jedan pas vuče, jedan bicikl, tako je. Inače se može i više, ali mi ćemo imati natjecanje tako da jedan pas vuče, jednog čovjeka na biciklu. Sljedeća disciplina je trag, znači radi se po IPO programu, znači pas će, to bi Tanja mogla možda bolje reći. Da, radi se dakle po programu koji polažu inače službene pasmine pasa, tipa recimo njemački ovčari, rottweileri, belgijski ovčari i tako dalje. Znači, pas jednostavno mora pronaći trag po livadi kojim je prošao neki čovjek. Znači, to bi ukratko bio opis discipline. Osim toga se rade još 2 službene discipline. To je poslušnost, znači isto po programu IPO, i radi se napad i obrana, što recimo, sad ne znam koliko znate, to je uglavnom disciplina u kojoj pas mora pokazati iznimnu hrabrost, mora spriječiti dakle markiranta u bijegu, odnosno markiranta koji prijeti njegovom vlasniku i dakle zgrabiti markiranta za rukav, zaustaviti ga i na taj način zapravo pokazati svoju snagu i svoju hrabrost. Ono što je zanimljivo da su hrvatski ovčari zaista potpuno netipična pasmina za tu vrstu sporta.
ali su u tome izuzetno dobri. Jer to uvijek rade te pasmine koje su preko 35 kila, imaju ogromne čeljusti i snažni su, ali oni su toliko srčani da bez obzira na tu svoju malu veličinu stvarno... Čini mi nekak me podsjećaju na moje dečke iz 91. Malo ih je, mali su, ali... Da, ali vatreni i žestoki, da. Dobro, to su dakle sada 4, idemo dalje. Sljedeća disciplina je traženje unesrećenih osoba u prirodi. Znači, i Rudi je član ovoga... Hrvatske gorske službe spašavanja ili? Ne, Hrvatske gorske, preko kluba za obuku službenih i sportskih pasa je član Hrvatske ekipe spasilačkih pasa pri Hrvatskom kinološkom savezu. Tako je, znači to. Imat ćemo frizbi, znači isto jedna zanimljiva disciplina gdje pas... To je isto, da. To je nova disciplina, hvata bil frizbi, gleda se daljina na koju se baca, potrebno je da pas poželjno je, u zraku lovi, onda tu budu i razne poze zgodne i tako dalje, vrlo atraktivan sport. Biće i pokaznih nekih disciplina kao što je flyball, znači to je timska disciplina gdje psi moraju prelaziti određene prepreke na jednom stroju, love lopticu, loptica izletava iz tog stroja, znači oni lovi u zraku, vraća lopticu nazad. Kad prođe to, drugi pas automatski, znači baš štafeta kod djeca u osnovnoj školi kad su loptu vodili, tako štafetna disciplina. Dođe mi da se ja uključim. Da, izuzetno će biti zanimljivo. Mi vas pozivamo. Dobro, Naravno, dođete. Flyball. Znači, to je flyball. Joj, ne znam što mislim da smo došli do 8. 8 smo imali i još kao 9. stvar koju održavamo isto tradicionalno je specijalna izložba hrvatskih ovčara koji će se održati u nedjelju i koji zapravo je onak jedan jako lijepi događaj jer većina ljudi koja se zapravo prijavila u te kinološke sportove, znači u te radne discipline, onda se taj zadnji dan družimo i na toj izložbi. I on to je zadnji put kad smo održali... To mi je zanimljivo, ispričavam se. Ništa ne ispričavam. Njihova je, naravno, boja crna, ne? Da. Što? Ne, vidiš. Prekrasni psi. Ono što uvijek pamtim je, dakle, s obzirom da imam pse i volim pse i sve, je to da su uvijek bili beskreno, rekao bih, zaštitnički raspoloženi prema svom području, da su vrlo teritorijalni. Dakle, vrt, osoba, jako je, koliko bio on velik ili malen, nema nikakvog straha kad je u pitanju obrana onog što on smatra da pripada njemu. To je slučaj i sa njima. To je slučaj i sa njima. Oni su poznati kao poprilično su glasni, pogotovo ove cure, onak znaju biti malo i kreštave. Moji susjedi su oduševljeni time kad ujutro idu u šetnju, ali bože moj, naučili su se. Ali da, kad su u dvorištu, čim nekog dolazi blizu, oni glasom to... Nemam osjećaj da pokazuju agresivu, nego baš glasom pokazuju ja sam tu, dajem ti na znanje. Komentiraju sve što vide iz okoline, to ja to tako kažem. Dakle, rekla ste mi da posebno je zanimljiv njihov rad u Slavoniji, u Ravnici. Koliko su zapravo danas zastupljeni kao radni psi van ovih okolnosti unutar grada gdje su recimo kod vas, nego da su se još uvijek zadržali u mjestima, na selu, tamo gdje im je zapravo nekako bilo to njihovo stanište. Ima ih jako puno. Dalmacija ih je puno. Dalmatinska Zagora, Lika, imaju ih puno. Jedino što naš seljak kao takav nije zainteresiran za nekakav, recimo to tako, kinološki uzgoj pa da se prate rodovnice i tako dalje. Znači oni svi idu većinom predajom. Znači on zna, njemu je mama ta, baba ovo, ono, ali nema to papirnato. I mi bi to voljeli, znači, da ti psi većinom imaju, znači, rodovnice priznate od HKS-a, jer se na taj način može i više pratiti uzgoj i te linije i tako dalje. Ti psi jesu svi čistokrvni, oni jesu sve hrvatski ovčari, međutim, evo na selu, naš čovjek, hrvatski čovjek nije zainteresiran baš za kinološki praćen uzgoj. Ono što je nama zapravo bio jedan od glavnih ciljeva s tim prvenstvom postići je to što ipak
činjenica je da je ovaca sve manje, da se ljudi sve manje bave držanjem, znači, ovaca i da... da oni polako, znači mi ne bismo htjeli da oni izgube svoju ulogu, mi bi htjeli da oni nekako postanu, ne toliko instinkt, nego da nekako izgube ulogu svoju uz čovjeka. I mi bi zaista htjeli pokazati svijetu i nama, našim ljudima u Hrvatskoj, da su ono toliko svestrani i toliko sposobni psi da, znači, imaju svoju ulogu i u gradovima, znači, može im se ponuditi i neki drugi posao osim toga ovčarenja, odnosno, znači, čuvanja ovaca i okupljanja ovaca. Sve čega se prime, u svemu će se dobro snaći. I zaista mogu voditi, ljudi u gradovima vode užurbani život. Oni su baš takvi, trebaju aktivne vlasnike, znači nekoga ko bi se bavio s njima i pratit će u korak svoga vlasnika. Jedna od stvari koju, naravno, u ovako lijepom razgovoru čovjek kad se zanese zaboravi. Gdje se održava? Tako je. Znači, radno prvenstvo će se održavati na nekoliko lokacija. Znači, sama izložba kao i cijeli SACIP održat će se na Zagrebačkom Velesajmu 17. i 18.11. To smo isto zaboravili i datum reći. Naše prvenstvo će se održavati 16. 17. i 18. znači jedan dan duže, upravo zbog tih raznih disciplina koje moramo rasporediti. Agility će biti na Velesajmu, u dvorani broj 1 na Velesajmu, odnosno u nedjelju na samom SACIP-u, tako da posjetioci SACIP-a će moći vidjeti sve kako rade. Neke sportske discipline koje se moraju održavati vani na otvorenom, održavat će se u blizini Velesajma na terenu Kluba za obuku službenih i sportskih pasa Zagreb, to vam je kod Jadranskog mosta, ono na desnoj strani. Znači tamo će se to održavati. Znači sve vrlo blizu. Sve vrlo blizu Velesajmu i tom dijelu. Bike Rioring će vjerojatno biti na samom nasipu. Ovce će morat biti van grada, ali isto blizu. Ne znam je li dogovoreno već do kraja taj teren. Uglavnom, ograđen će prostor biti, tako da bude i sve sigurno i za ovce i za pse. Evo, uglavnom sve će biti Velesajam i teren Pospa Zagreb. Dakle, dragi moji, ako niste znali, ako želite jednog privrženog, dobrog, kućnog ljubimca, čista preporuka nakon ove emisije su Hrvatski ovčari. Krasna naša autohtona pasmina, lijep, dobar, privržen pas, ništa ljepše za vlasnika, a vjerujem i za psa kad ima vlasnika koji ga vode. Ja vam zahvaljujem na gostovanju, želim vam uspješnu priredbu, natjecanje, dobre rezultate. Rudi, od tebe očekujemo kolajnu. Da. Dobro, pa naravno. I u svakom slučaju nadam se da ćemo imati još lijepih vijesti i razgovora vezano uz našu lijepu autohtonu pasminu Hrvatske ovčare. Hvala vam lijepo na gostovanju. Hvala vam. Hvala vama. Naravno i vama hvala. Hvala svima vama, srdačan pozdrav i do gledanja.